Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Barabazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei mekani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng zanga changa cheng sang khat discount kalpui mekani. Tin siam chat ngai a omani poing kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du dan angin order thei reng ani mi pata mi zo mi pa in thuam na sang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazaar Aizol Beng Rishat na har satanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na hason na angzelin bengdar thatak tak omna puna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge in lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang oma ilei nu kum engmo chen thengin har satna inei pon an pui thei che Bengkom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok bengkwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a veke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam la marin tlak le ming tra National Productivity Award trumnga ngot dongto ISO certified ngat Baramati Agro Kutsuak Vokcho chu Mizoram a leitheina omta e Baramati Agro Vokcho hi imamo angzelin anote cho big starter a thathat na puitu grower tal an hun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro Vokcho chom vokte hi an thaunalin an sa amuk tha a an sa po a hang bik le tin an taksa a hriselin pul hri le nan ta sang laka aveng himin an taksa in nat na shik adau chakle bok Pig feed popular le so feed te hi athat em awangin vitamin le mineral hlom ti hiana soyani a acho hi pek ne mangai lo awangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a Aizol pon kan thon sak thei boke Thara Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thara store dor pui Aizola in chung thua moina changkang le in cheina bungrua chi sang du thlan tur tamsi omna mun man klom le cha affordable price save lines lunglei road chuampuya hiana omrenge rondor ve nge yang che in chung cheina bungrua premium level chachung chuang chachangkang chi sang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zau showroom safe lines World Bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turin kan so ma cheu safe lines lunglei road chuampui safe lines World Bank road Fogland Park khang In Chung Hall biak in le restaurant manatan avoi khatnan Mizorama Fansar luxury designer fan showroom zonwam Aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ne ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mang claim a blade color po in chung mila customize the ni dining room kitchen bedroom le living room mila omzene design sang ne siamani ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo I living room ceiling che moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hi ron leivete remote control mangin speed direction le lighting a control theya India Ram hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai kan showroom a atakin ron hu vela achiang zok nge yang phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e
Non-Government Hospital Association of Mizoram in Dundin Muna Mizoram Universal Healthcare Scheme an zum do le don lo thutluk na an siam thei ri lo ti an soi. Lesde Mizo Idol season riat nei meka first round in ti siak na chu Nizan Khan zo felani a zat ina top 50 tling te puan ani don. Nilai ni ladak tual chung boy na chuak a sarkar lai puin amei zang plap tua apu suna muang chok chu National Security Act mangin police in an man. Russia le Iran in US dollar vai bel chi sang hi zanga senga Iran nuclear hun pui pali din turin in rem na thuthung an sia. Zonet chung kwate chibai ule zorin pi londo kani a Chanchin Thar lo ngai thang o. Non-Government Hospital Association of Mizoram in Dundin Huna Mizoram Universal Healthcare Scheme an zum don le don lo thutluk na an siam thei ri lo ti an soi. Zona changin ngam shwai tu te chuan max an zum tur le tur lo chung changa Dundin Huna ma engma an lari lova mala thei po an ni lo ti soin mala thei tu chu sarkar ani ti an soi ngam shwai tu te chuan kumin ju ni som hi panga a sarkar ayo tenen Universal Healthcare Scheme chung changa an in rem lo na an soi ho na a zia ka an du dan le rot na te thlen tura an ti angin July ni khat khan Health Secretary ne na max an zom theina tura an du dan an thlena hemi chung changa hian vo in thlenga sarkar angoi tak sia wangin an ni tan ti wak ngai na a om lova malak dan tur an she to lo ti an soi ngam shwai tu te chuan sarkar thopui thei chu thil thaber ani a an du dan po ani ti an soya heti rual hian tun din huna max an zom thei lo chan lian ber chu cashless an hlo wang ani a tunma in sarkar policy ni lovin private company ten cashless an kalpui chu sarkar in zom turin angena poisa an hu thalo ani chuan an tan an din tur thu an shilawangin private hospital ten an zoma atira chuan bil an hu tha a an nu thani thum vela changin an hu thalo chana cheng vai bel cheli chuang hu le ngai na om to lova an chana wangin cashless anga kal chu an ngam ri lo ti an soya heba ka hian tuna max an som thelo chan pakhat chu rate chung changa ania hospital jang in rate an kalpuya changa za som nga le za som ria don thlengin sarkar chuan max a hian rate ati hiama max chu zomin sum pe nga zel poni se sarkar rate anga an kal chuan an tan hlok na aom don lo ti an soi ngam shwai tu te chuan tun ma cashless an kalpui kha sarkar in ashana healthcare scheme asia manilova MNF le congress in an hunla in cashless an kalpui lo thu an soi chu thu dikani a heti rual hian sarkar shat puina vekati ero ani thu an soi Lesde Mizo Idol season 8 nei mega first round in ti siak na chuni Nizan Khan zo felani a zat ina top 50 at ling te puan ani don Zonet bua sai Lesde Mizo Idol season 8 in ti siak na nei mega first round in ti siak na hi thole zana tang khan Zonet studio a chan ania in ti siak zan khatna mi somni panga anin lana azan hne na mi somni paruk in lanin azan thum na a mi somni pasari anin lana first round in ti siak na zan nung ber chu Nizan Khan Zovin mi somni pasari anin lan le a first round in ti siak result hi zanin daria ta puan ani dona top 50 than chua turani top 50 at lingte tan October ni thum le ni lizana in ti siak na nei ani dona top 50 in ti siak na hian contestant te man turin first round in ti siak na a guitar le keyboard chobba ka ke hon choptel ani to dona in ti siak na hi zandaria ta Zonet Zolbook Zonet YouTube channel le Zonet application empire te live apek chwa thin ani dona top 50 in ti siak na result chu in ti siak na top zan October nili Inrinni zana live puan ngal turani puan to thin angin Lesde Mizo Idol season 8 nei meka hian application form lak chwa ngai lovin virtual audition mangin August ni som panga achang khan mani zai live video thelu theiani a video thelu thei hun top August ni som thum pakhat thleng khan mi zasari som parukin an zai live video an thelu ta heng video lu te hi endikani nuwa tun thani ko zan khan audition result puan ni in mi za panga in first round an lu tani top 50 in ti siak na atang hian top 20 than chwa le turani a in ti siak hi top 10 atangin molpuya ardeng thuma hola nei ani dona top 5 atangin live music manga in ti siak na hi nei tura ruak man ani Chief Minister Pulal Duoman engineer te chu rammason na thok tu le sarkar melan na ani awangin sarkar thopui konga theitop chwa zel turin cha nimina Mizoram Engineer Service Association in Miniko PNE Engineering Chief Office Conference Hall la annual general conference voice somli palina an nei aman puina Chief Minister hiya Mizoram mason na tura engineer te malak na sang chu fak om ati thu soya
an na tho sang sang chu sarkarin uluk takin avil ve reng ti she tura cha in ram rotling na thok chun zom zel turte department sang sang te nen tan rual na thatak nei chunga na ruwa man thin turin na cha ani pulal do ma chuan engineer te chu ram ma so na na thok tu le sarkar hmel lan na ani awangin sarkar thopui konga theitop chwa zel turin na cha bok Inkomi Mizoram Engineer Service Association President PWD Engineering Chief Nibok Puh Zoram Lianan Akai Shwaya kumsang ni somni pali somni pangachung an member thi te an sun ba ka kumina mesa member pension turte an thla ngalani Korulian NGO Coordination Committee in tun thani somthum ma an khochung lu le chuan kongpui chu ani na turang takasiam turin thunei tu te an phut Korulian NGO Coordination Committee hinizan khan an thu khoma Korulian Hel tu Kongpui National Highway 150 chu kumsani som pasari atanga lai chana ni a hemi kumatang hian an kho kalpona tur kong abuai chana Kongpui hi lai zo ani meu chuan kong thar lain chian na sang sanga thena wangin an khwa chu to po hlei thei ani talo te an soi Korulian NGO Coordination Committee chuan an kho kalpona tur Kongpui chu siam ni hloma se du thu asam lova tuna hian an khua motor lian lut theilovin au meka wangin Korulian khochung lu le chuan kong chu ani turang takarang takasiam an du ti soin tun thani somthum ral ma ngai malak na le bo zuina an hulawani chuan tiam chinom lovin Korulian paltlang theina kong pui zong zong dan cha leilok ani tur thuan soi MNF Chala in Sakotui chun le PTC lungver in kar kong pui siam chu a chle ni in an soya asiam tu chu shem nge ni se an du thuan soi MNF Chala hian vo in khan Sakotui chun le PTC lungver in kar kong pui hi an enfia Kongpui hi ZPM Party a PSC member puwan chunglu rasai rang in Departmental work mingpu asiam nia soyani antia Kongpui siam dan chu kongtin rengin a chiati an mu thu soyen an manrop man a chiat ba ka cement chopol dan po adiklo na sa ni inalanga he ba ka hian na tho dan mangpo a cheshim shima Kongpui siam zo to chu motorin thani khata chil nuwa asom de oveka PCC an chhun chu achang lo hle ti an soi MNF thalai chuan he Kongpui siam thar hi a chiat em chan chu na inpek dan diglo indu sakna uchuak wanga contractor ni mi alovin ZPM ni na awanga na atho wang ni an ngai thuan soya dan lovat na an inpek awang hian GST po sarkarin achan vek ni an soi MNF thalai chuan Sakotui chun le PTC lungver inkar kongpui ba ka hian chongte bul kongpui siamte dampabia la sekur sang repair te po a chelhom hle ni in an soya hetianga kongpui le sekur repair na chetaka thoktu te chu shem ngai turin sarkar an phut ti an soi Wanglai ni Chanchin bu in rel Mizoram ebar le khotlang nunati thupui mangin na vo in khan Zoram titi an bua sai kumtina an ti chinangin Zoram titi hi ajar klapa bua sai ani a inkomi Wanglai ni joint editor buke zo thanpara na kai shwaya sai rang thleng rel lo lu ti Mizoram ebar le khotlang nuna a thazong le thalo zong hong anei dan tu soi hawani a rel lo lu chungchang home department in bua sai dan abikin ILP pek chwale endik chungchang te Sarkar abikin home department in dinge se andu te Mizoram ede bar ang hong thei turte a hlok na turte state sarkar mo sumdong po le mi malten an chorchang kai le zwal thei dan turte namdang nen an in chia pia do na wanga malak tur na te khotlang nun ang hong dan turte khwalzin te veiwa na chungchang te lengpui airport chungchang ati tu tul ni an shat ba ka Mizoram rel kong kalzel dan tur railways ma clear le bungro hlan thak chungchang te an soi hovani Wanglai ni hian Zoram titi hi kumsang ni som pakhat atang khat abua sai chana ahun laya Mizoram ta na poimo thupui sang soi ho thinani a tuntuma hian panelist a mi pakwa som ania chungte chu home department joint secretary PPC lal du thanga central YMA vice president professor Lalnun Thuanga commissioner of state tax PHKL Hongliana T Roman College assistant professor Dr Joseph KL Fakzwala IRTS retired Pushang Tona journalist Changin Pubilal Malsoma MZU Professor Dr. James LT Thanga Government Aizawl College Associate Professor Dr. Lal Malsoma Khiang Tele Wanglai ni columnist PF Avanal Ro Chanate Anni Zoram titi hi naktip thochan zandaria ta Zonet book le Zonet YouTube channel ate ti chwa aniang World Rabies Day 2025 chu vo in khan Mizoram apo man ani a ran shidan na athlona pek ngalani World Rabies Day hi ani takchunak tu kani a pathiani ani awangin vo in khan Mizoram hun chen khata AHMVT Mizoram State Veterinary Council le Indian State Veterinary Council chang ho huai hotin manani a aman na pui ber aizo khatla a State Veterinary Polyclinic ani chu
Veterinary Services and Public Health Additional Director Dr. M. Zonet Thangin akai shuaya World Rabies Day hi ran shidan na rabies vaccine muchuak tu Louis Pasteur thi champa September ni somni pariata kum tin man chin ani ti asoye Mizoram State Veterinary Council President Dr. Lemliana po in rabies chunat na shi la tak ashivei ti chu an thinge nge yangai ani awangin vaccine thataka apoi mo ti asoye Dr. Lemliana chuan rabies hiram changka nga an buai pui vak to lo lain Asia le Africa mitam takin an lathi puya abikin ui se awanga har sanatok an latama Mizoram a chuan kholai ui an ti mai anei tu omlova kholai awak ro lai anom lo ba ka ran nei tu ten vaccine lak an ngai poi mo thin chu thilomam takani ti asoi World Rabies Day 2025 Paul hian athona ran shidan na pek free anti-rabies vaccination nei ngalani a Aizola chuan hun pathum khatla State Veterinary Polyclinic Hospital Ramriko na animal feed plant le Zemabok North Waimi Hola te nei ani a district shanga veterinary hospital a nei ani bok Kumin World Rabies Day a hian thupuyatan act now me you community ti man ani MNF Senior Vice President Dr. Alal Thanglianan sarkarin kongpui siam atan road maintenances alak chu apmana puangzar turin sarkar phut Dampabial by-election nei tura MNF party candidate ni bok Dr. Alal Thangliana hian vo in khan West Phailenga tloa an party shuai tu tenen anin kom na ZPM kai shuai Mizoram sarkar chuan Mizoram sarkar kal to telati ngai lo tui al thei atangin nikum September tha chang khan chia an la a petrol le diesel liter khazera ses chini social infrastructure says cheng ni le road maintenance says satan cheng ni awain liter khata cheng li an lak chu vo in thlangin mi puin apman na an shelo ti soya he hi thil diklo takani awangin sarkar chu chia an lak man na puangzar turin a phutani Dr. Alal Thangliana chuan ama sha china social infrastructure says le road maintenance says atanga sarkarin chia alak ling khom chu cheng vai bel chesumnga pakhata chuang dai to a tuna phei chuan atambel to hialarin thu soya hetiang khopatam sarkari mipuya tanga sum tam tak a khonchung hian bungrwa le ni tin mamo phur tu le thei en kol tu por sang sangen Mizoram chak lak lu na kong pui poi mo ber kon pui le sai rang in kar chelu tu ka wangin nor an huai hot hialanga ya mipui nge nanga sarkarin kong pui siam chu minister le MLA ten anin vil chok hial chungin tun din huna kong pui chu a chele to chu thilpoi tak ani ti soin dampabial kong pui chelu tu po sarkar chuan ngai sakin siam thathuai turin a phu te soi MPCC Vice President Pujon Rothuang Lianan Mizoram Masona Tamber chu Congress sarkar hun laia din da ovekani thu soi voida champhai South Block Congress in political training and bua sei chu dampabial by election nei tura Congress candidate tana ruat ni bok Pujon Rothuang Lian hian man puya Mizoram thilom dan le ni phungsha manglo ten social media a Congress party chu an sarkar laia engma ti lawanga chua an tum thin chu thalawati thu soya lengpui airport te ZMCNH te Rajiv Gandhi Stadium le thilpoi molian thamjong jong deuh tho chu Congress sarkar laia din da ovekani a tuna sai rang thlengre lo lu te po Congress hun laia bultan ani a Aizawl Municipal Corporation po Congress sarkar laia din ani a Congress chuan anti chu anti hlotling mai thin ti soi Pujon Rothuang Liana chuan ZPM chu anti hi anti lova anti chu anti 5 vek thung ni in soya ZPM kai shwaina hnuaya Aizawl mai ni lo Mizoram puma poisa leng wak atlema dot leng wak atam em thung ni in soya tura hian Congress party tan kol a eng tran meka beise na sang tak an nei ti soyen an beise ang chu pathian in a thlenti rang ti ring tlap turin an party mi te atsa ani in khoma hian MPCC thupuang tu Dr. Lalian chunga poin Congress party chuan lal shot sarkar ni lo sarkar tha khongai na le hmangai na nei din an tum plata wangin mi poite point an thlop chho mek ti soi Sir Chief Sapekwatas MHE pin tun naya Sir Chief District Mate Boxer pathum chu ka thil thleng chu poyan ti thuan soi voina thu chuan siama Sir Chief Sapekwatas MHE pi chuan kumin July thate khan Haryana khopui pakhat Rotaka 6th Junior Boys and Girls National Boxing Championship khel truma Mizoram Iowa kal Mate Boxer pali te chunga anmani shwai tu Mizoram Boxing Association hnuaya Ring Official Commission ROC Chairman Tilal Thlengliana che dan chu andem hle ti an soya heng boxer te laka moi lo taka che Tilal Thlengliana chu dan anga shem nge ni se an du tak zet ti an soi Sir Chief Secretary Quarters MHEP chuan Mate Boxer pali te laka thil du om lo a thlen hnuwa
an zinga mi pathum chu tun thani somni pathum atanga lung leya Mizoram State Boxing Championship 2025 neya Sechip District Boxing Association minga khel tura ankal tumin tournament tel ve phalsak an ni lo le zel chu hria thiam har an ti thuan soya heng clay rol pathum telaka torna thua ni thlen sak ani chu apoin an leina tak zet tian soya heng boxer te hi mahun eng tak nei te an ni laya an digna chanvo ra be sak an ni chu an dem thule tun nuwa hetianga diglo taka malak na hi thleng to lo se an du ti an soi Lungsana CDS nuaya anganwadi workers somkwa pakhan hena na thona atana mantur mobile phone semani Lungsana CDS ya nimin khan tlabung waimeru na tlabung khopui chung le achevel khwa a anganwadi worker titan early childhood care and education le upper ID chungchang shia tu poimo insertin an bua saya anganwadi workers somkwa pakhat hena chakzo ka na an tho theinan le an na thona report an pek zung sung theinan mobile phone hi semani a heba ka hian saksham anganwadi pathum hena smart TV sem ngalani inkhoma hian lungsen CDPO puwanal sanga chuan anganwadi worker te chu no pangte chu tha pek mai ni lo zeti na chale mu mal pek chu an mo phurna ani ti shareng turin acha an na thona ko kal phung thar dwan chin te chu anta na har sana siam tu tu ni lovin an na tho ti chaka ti olsam tu zok ani ti shethiam turin acha ani Lunglei Municipal Councilor Executive Councilor Puzorin Sanga Mari na bial chunga khosak har sa chung ko somruk pakwan hena bu fai athloni na sem LMC ward number pakwan na councilor ni bok Puzorin Sanga Marin bu fai asem hi lunglei selema chung ko somthum pakhatle lunglo na chung ko somthum pariatan ni a adong turi heng veng pahnia local council chairman kai shwaina hnuaya tlomai po sang sang ai hotel na vigilance committee in an thanani voina bu fai semna inkhoma hian LMC executive councilor Puzorin Sanga Mar chuan bu fai hi sustainable development goals in ti siak na aloman pathum na andonin chengnuai nga akentela tanga semani thu soya heng summang hian tuna bu fai an semba ka hian puan thui athlona zerele pol som zirlami somthum athlona tuition kalpui me kani thu soi Shrisel tura chotha epoi mozia inzirtina Poshan Ma 2025 chu Khozol district ta ngor tak kalpui me kani Khozol ICDS project bul tumin Poshan Ma hi Khozol district chu munsang sanga kalpui ani a munsang sanga inkhom ma manpui na Khozol CDPO PS Therlal Clean pui chuan Shrisel na atana chotha nei theinan chung kwa tanruala chung ko pa te po anu pui fanau ten chotha nei theinan tanan lak atrol te soya mi patam takin anu pui fanau ten chotha nei poi mozia an sha to lain Chen khat ero hetiang lamai zirtir le shet ngai an la oma wangin tanan lak zela trul ti asoi PS Therlal Clean pui chuan tlei rol le rol 30 chu thanglai an lani awangin chotha an mamo na sajwala an ril alo tram ngun deuh ani po in nu le pa ten an sha thiam ngai ti asoya no sen tan tharuk an ni thlangin an taksa mamo ang chu nu hnute tu ya a om veka wangin thil dang pek tel angai lova tharuk an tlin huwa po serelak le food package ang chi te pek kheran ngai lova tual chunga thar chhuwa bu le khaya te an mamo chotha a om vek te soi Poshan Ma man mega hian workers le helpers te tan training te bua sai ni ba ka VC member te tan awareness campaign bua sai ni bok Mizoram UPC Thalai Paul Pentecostal Youth Department in Khom Puilian chuni Zanatan Khan Mual Puya Ardeng Trauma Indoor Stadium a chanani a voin khan leng in row and rail Mizoram UPC Pentecostal Youth Department in Khom Pui hi ni Zanatan Khan revival a bul chanani a voin khan Mizoram UPC PYD President Upa Dr. Zonet Moya Kai Shwayin Rorel Palai ni sang khat zathum panga in row and rail kumsang ni somni pasari PYD in Khom Pui chu scholarship dia kombia la an natani Anthure langsar zinga na kumchunga rui lo ngai te puala chongai tong trai nei le General PYD malak na zuk le muama thiang hlim na be pui thak rot na te an poma September tha in khom pui nei thin chu a hun son an rem ti bok Mizoram UPC Pentecostal Youth Department in khom pui hian nak tuk pathiani zan thleng aw do na ni khochini lo thler hawang o State Meteorological Center Mizoram Science and Technology chinchha danin vo in khana zola kholum lai berin Celsius degree somni parukani a avo ber line Celsius degree somni pani ani nimin chutnu dar ni le achan vele vo in chutnu dar ni le achan ve in kara ruasur kha millimeter khat point pali ani naktu pathiani a chuan kholum lai berin Celsius degree som thum vel avo ber line degree somni pakhat vel ani rin ani a
zindar nga le minit soma ni chuaka nga tlaidar nga le minit soma atlale ang khochin clear lok da regional meteorological center IMD goti mu lok danin naktu ka mizoram hun then khataru asu theina za sop ni panga atara som nga om fakna hun elang mangla pang Chanchin lom tam tak shil tur che kan nei lo hei ro ka shil thei che Tata Hitachi chuan Mizoram Automobile Workshop upaber Liando Auto Works chu dealer tan anron mangta Tata Hitachi excavator eng model po mamo na inei ni chuan Liando Auto Works si panla at chan na anlo pe ang che rubber track pads mang kong black to pa harsat na nei velo po kol tu anni Liando Auto Works chuan Tata Hitachi spare parts sa harsat na itolo nan thei top chwa pui che anin tiame Liando Auto Works Tata Hitachi dealer for Mizoram Zema Pokle School Pui Kon Mission Veng Aizol In sakitum hnayem I budget mil turang zelin I in kan saksak thei chia I buengai mi alavin abulatanga atop thlengin engkim kan boipui sak thei vekache AMC permit thlengin kan boipui thei vek bok I in banga ta na tha zang khai le tha boxi kholum laka in vong dai thei waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan saksak thei bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Khiangte Construction Private Limited Mission Vengkhang Aizol Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? Inin chung alekem boina athlem chin che F Cup Sanga Enterprise kum som ni chuan waterproofing agent lo ni to ti chuan waterproofing man takin kan ti sak thei renga chu tanki lek in chung lek bang dam lu tuk wanga boina thleng theile tui lek na shang kan siam cha thei renge phone number 9538278474 8622916162 Tunkan ni lai nia ladak to chung boin asokar lai puin amazing hlap tua pu sunam wang chuk chu National Security Act mangin police nan man ladak UT administration thu chhoi na talan danin tunkan ni lai nia le khopui chunga mi puilung oi lo pun khom na aborwa ka so san hnuwa tharum thona ba ka mi mal le van tlang bung ruwa ti chiatani a mi engemozat an hliam ba ka mi pali la en thi a sarkar lai pui le ladak high power committee in mi pui te thiling ya ti hlotling turama an lek ma an lak mek lain sonam wang chuk hian a chok ngei ati top du lo ba ka thalai te fui le chau phur thei zong a thu le hla ani fo wangin boina lian zok a chua pha ni in an soya ladaka dan le thu pe ken ko ani theinan le boruak tiral mona turin sonam wang chuk chu National Security Act tlo chanaman ani thu le Rajasthan na Jodhpur lung inada ani thu an soi National Security Act hnuaya sonam wang chuk man ani chungchanga eptulam atangin sarkar dem na anasa hle a NSA hnuaya mi man te hi chanmu mal omlovin thlasom pahnih thlang shen thei an ni a danpa ngaya mi man an ni hnu da kar somni pali chhunga chhuwa zalen emo chhuatir lai lok bel emo a thei lo wangin eptu te chuan mi pui te chunga sarkar lai pui in lulin na ani thu an soya Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah AAP Shuaitu Arvind Kejriwal ba ka Congress Shuaitu Jairam Ramesh ten sonam wangchuk man ani chungchanga hian sarkar lai pui an dem thu an soi to ani ladak khopui le a hian twal chung boina chu atang khan ni le chung curfew puan ani ba ka mobile internet ti top me kani Supreme Court in boruak chia pe chuak claim tura duan hal puale me thal lon te chu phalna neya shal chuale hal phal ani don ti asoi Supreme Court Chief Justice BR Gavai kai shwai in Justice Kevin Odle NV Anjaria the bench chuani min khan Delhi hal puale me thal lon khapna chungchang an ngai tu chunzoma Supreme Court chuan National Environmental Engineering Research Institute le Petroleum and Explosives Safety Organization 10 in kai shwai an duan mila boruak che siam chhuwa te na paltlang hal puale me thal lon siam chhuwa na phalna an pek te chu ram chunga siam chhuwa shal le hal phal ani don ti an soi heti rual hian hal puale me thal lon hal khapna mun Delhi khopui huam chung le mun then khadang te chu he thu pek hian a huam don lova
hemi chungchang hi Supreme Court hian thathar ni riat hian angai tu chunzum le do na ni halpole halmoi siam tu Intelcom Association of Firework Traders India Collective le Haryana Firework Manufacturers ten Delhi khopuya kumtuana halpole meithal lon khapna chuan ansum don na angong wanga he khapna hi potoi tura Supreme Court angin na an thelu chu ton thani sompani khan Supreme Court hian alo ngai tu ato a Chief Justice BR Gavai chuan boruak athiang hlim lo poin mi hausa te chuan osam taka boruak thiang hlim na hmun an pan thei thu le halpua le meithal lon siam khapna chuan heng huna thok tu te na ati top sakawangin atwar tu chu mi re thei te zelan ni thu alo soi to a boruak alo thiang hlim jok na tura halpua le meithal lon khap ani don chuan boruak thiang hlim chu Delhi khopia cheng te ta bik tur chawani lo wangin ram chung hmun sang sanga cheng ten boruak thiang hlim jok an lo hi ve theinan halpua le meithal lon chu rampum huwa pa khap mai tur ani thu asoi to bokani UN India First Secretary Petal Galotin Pakistan chuan India ne na inrem andu takzet ani chuan rol rala chen le firfiak po te thlop to lo tur na cha UN General Assembly thutkhom meka UN India First Secretary Petal Galot chuan nimena UN General Assembly hun mangtu Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif fan India ne na inrem adu thu asoirwala Pakistan sipai le mi puinol pui bei anga India apu na chu don muhlu mani thu soya Pakistan chu India ro rala che na sangshanga mo phurtu an ni thu soya Pakistan hian India ne na inrem andu tangset ani chuan anram chunga firfiak pol hmun puite nuai bawa an poi khoina wanga India mizon lai mek firfiak pol mi le sa te India sarkar ne na hlan turina cha Petal Galot chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif fan Operation Sindur chungchang asoifia na chu mi puiril ru shwai koi tumna le Pahalgam poi khoi tu the Resistance Front thawang ho na ani thu soya Operation Sindur chu Jammu and Kashmir Pahalgam impong ka na chang le tu le India in aram veng him tura ahmalak na ani thu soyen poi khoi tu firfiak pol te le anmani thlop tu Pakistan chu India tan mel ma ve ve ania hebe pui thak na firfiak pol ho tu thi te voina Pakistan sarkar le sipai ho tu te an in lan khan firfiak pol te an tho firfiak pol te an tho puina le an thlop zia alantil chiang hle ti asoya heti rual hian Pakistan in US ruam man na anga remna siam anga ain soi chu thudik lawania India le Pakistan in kar buaina ramdang tan inrol arem lo ti asoi nimina UN General Assembly thutkhoma khan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif hian Pahalgam impong ka na mga politics sa hlok na tel tuma India apua rampani inkar boruak chetak siam thatura US President Donald Trump malang na chulom omati thule US chu Asia chimlam ram te kai shwai tu poi mo takani thu soya Pahalgam impong ka na khan Pakistan chuan in nam noi na anei lo thu soyen Islam helpol pakhat poi khoina chang le tura Pakistan sipai hmun puite bituma India Prime Minister Narendra Modi chu apua chapona le tharum tho dun na thin lung puchunga Pakistan ti chia tum tu India sipai te chu Pakistan ni mual phau takin lo siama India indo tho theina pasari lai ka tha kani thule he buaina Pakistan malak na te chu mani ram ven himna ani thu soya indo na puitling chuak mai tur chu US bul tu mati tom ni in Pakistan chuan remna le moana kong azo zel tur thu le India nen anin kar siam thatura in biak a in pe reng thu asoya ni Union Home Ministry in Manipur District panga a Armed Forces Special Powers Act chu tharuk chung man chunzom turin a pot sei Union Home Ministry in nimina thu chuan siama ramdan puya Armed Forces Special Powers Act nuaya sipai ten hena thune na sang tak pek ne chu tharuk chung tam po sei ani a he thu pek hi thathar ni khata tanga man tan du ni in Imphal West, Imphal East, Thaubal, Bishnupur le Kakching District te ahwam dona he tharuk khun chung hian heng district chunga dan le thu pek en ko dan chu clear zu ani tur tho an soya Armed Forces Special Powers Act puana district panga ti lo mun dang song chu tharuk chung vek disturbed area puan chhun zom ani thungani kumsang ni pali atanga sangni somni pani thlang khan Manipura Imphal khopui huam chung pon lam zong hi disturbed area puan alo ni to a nikum October tha khan Armed Forces Special Powers Act hi Manipur State pumpuya puan alo ni to ani Armed Forces Special Powers Act nuaya hian sipai te chu mi ka man le daptura thune na pe kan ni a he dan tlo chana malak na reng renga khin le thei an ni lawani fakna hon ilong mangla kango beyond touch head and body lotion if beyond touch if beyond touch if beyond touch head and body lotion touch
kan man thei nan Evian touch lotion thar hi if mangang u Evian Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe, round pipe le rectangular pipe in chong structure railing bar le chitang shang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole in chung rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sawi chung kan lozwar to a mani do za ti se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Eurocard UPVC material in rwatui lo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye rise above born to shine river of light Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. Rinta ka sumdong F Shamvela Industry chuan Mizoram ama saber turle Northeast sa apani na turin plasma laser cutter khol abun filta steel stainless steel le aluminium mga siamchi gates bars railing partition le thildang engpo iduang design soila plasma laser cutter mangin anlo siam sakze langche phailama chau an siam the emo kanti chinka F Shamvela Industry chuan iban phaka aron hungta e F Shamvela Industry apar khatla aizol Russia le Iran in US dollar tluk le ding on somni panga senga Iran a nuclear mun pui palidin na turin in rem na thuthungan ziak Iran News Agency Irna Tarlan danin Russia le Iran in rem na hnuaya hian Iran chimchak lam Hormozgan province sa Sirik ram huam chunga nuclear mun pui hidin ani dona ram hector zanga zawa nuclear plant palidin ni in hetatang hian kol phetha megawatt sanga vel siam chua ani tur thon soi Russia le Iran thodu na hnuai nuclear mun pui palidin na hian Irana kol phetha chatlak wanga har sana tam taka sutkian ngei be se ni a Irana hian Russia thopui na hnuaya Bushehr nuclear mun pui nei mekin he nuclear plant hian kol phetha megawatt sang khat vel pe chuak anga chutani a rampani te inrem na thar hnuaya hian nuclear mun pui pariat dang din bel tu le Iran na changa kumsang ni somli ma a kol phetha megawatt sing ni siam chuak tura Russia le Iran thodu na ruang am tur po atel ni soyani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an ramchen khatin Palestine an thlop na chu Hamas helpol te thlop na ani tel boka wangin poi ati thuwa soi UN General Assembly thu soina hun pe kani angin Israel Prime Minister hian ni jang khan thut khoma hian hunak manga nikum UN General Assembly an loti to angin UN palai enge moza chuan Gaza Israel poi khoina dulo na lantir na Israel Prime Minister din chwarwal hian thut khom na mun hi an chwa sana Israel Prime Minister chuan Gaza indona chungchanga Israel chuan khovel doron le beiron tok mek ma se Israel ram le nam him na turin thei top chwa an bei chun som tu thu soya kumsang ni somni pathum October ni saria chian na rap thak a thlen nu a Hamas in Israel mi an shen jing ala dam te chu nungdam a shwai ho tu le mithi te ruang hlo mani ma lo chuan Israel be pui thang na chu ti top ani don lo ti soya heti rual hian mi pui nu naw poi soi lo bitum thina nga Israel po na chu thudik lo ani thu soya Hamas helpol te chu an van tlang hmuna in phen na mi pui no pui te chu an man thina wangin mi pui poi soi lo thi na athleng fo thina Israel chuan hei hi poi ati a nunna chan anom to do nan Hamas helpol te chu an mission te chwa zalen turin angena an mission te chwa zalena an silai te an tungani chuan Israel in an nunna azwa saktur thu soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan khovel ramchen khatin Israel do dal zonga ma an la chu poi ti thu soya Palestine in ram in rel bol na shan an nei thlop na le Palestine thlop na chu Hamas helpol te thlop na ani awangin poi ati thu le Israel chuan Palestine in ram in rel bol na shan an nei chu Israel tan a him lo awangin engtika ma an thlop ve ngai lo tur thu soi UK dan lovalut de cheng te lakaram leilung fa te chanvo hum halna turin ram chung mi pui chin chia na digital ID siamani don nimina London abua sai Global Progressive Action Conference man puina a UK Prime Minister Keir Starmer chuan
ram lei lungfa British mi dik tak te chin chiana turin digital ID siam turak malak me ka nei tho soya UK a dan lavalu de cheng ti chuan he chin chiana hi an nei ve thei don lawa wangin ei bar zona konga har satna an tok dona ram lei lungfa UK khwale tui dik tak te eroin ham thatna le chanvo thazok an nei thei don te soin he digital ID hi kumsak ni somni pakwa in thlan pui ma nge ya man tran thei tura buai pui me ka nei tho soi UK a hian indo pui panina hnulama mi ching dik na chanvo hum hal tu chen khatin chin chiana ID nei chu mimal zalena rabe na le an mimal thil ti der thon na a an nga ya wangin khwale tui te chin chiana ID card hi siam ani ngai to lova Keir Starmer chuan he digital ID hian khotang in real bol na ati o sampha hle tur thu soi Ecuador Esmeraldas khopuya machala lung in chunga buaina chuaka mitang som pasarian thia mi som chuang an hliam Ecuador National Police thu chua tarla na nei danin Ecuador tuipui kama Esmeralda swam chunga machala lung in chunga nimin kham buaina lian tak chuaka he buaina chuana chan hi Ecuador miswal pol lian tak Los Tiguerones in lung in chunga an pol melma Los Lobos le Los Coneros baka pol tel na nei lo te tha an tumwanga ni a lung in chunga Los Tiguerones mi le sa ti hian lung in kalna cha bilem an siam mangen pindan sang sang an lo chhuani in an soya Police le lung in veng tu SNAI te bul tumin buaina lian zok a chua ma in mitang te chu thunun an ni a thil thlen dan chu chui me ka nei thuan soi El Oro Province Police ho tu Colonel William Fabian Kel chuan machala lung in chu block sang sang a thena ni chunga mitang te anin kalpo thei dan le he poi khoina thlen ma mitang then khat omna son ani dan chu uluk tak a chui ani tur thu soya mithi som pasari te ba ka midang hliam som pali te chu an din mun an that hlom lawa wangin mithi chu apun chho arin thu soya Ecuador a hian miswal pol te inkara buaina a chua fo wangin heng buaina te hian lung in chung thlenga hong thena kumli liam ta chung khan lung in chunga buaina chuaka mi zanga vel an thi anga chen chia ani Non-Government Hospital Association of Mizoram in Dundin Muna Mizoram Universal Healthcare Scheme an som do le don lo thutluk na an siam thei ri lo ti an soi Lesde Mizo Idol season Riyadh nei meka first round in ti siak na chu Nizan Khan zo felani a zat ina top 50 tling te puan ani don Nilai nia ladak tual chung buaina chuaka sarkar lai puin amei jang plap tua apu suna muang chok chu National Security Act mangin police in an man Russia le Iran in US dollar vai bel chi sang hi zanga senga Iran nuclear hun pui pali din durin in rem na thuthung an siam Khati jong kha Chanchin Thar kam puan thei te chu ani e